Ćao svima i dobrodošli na još jedan snimak Tajne govora tela. Stojan Novaković sa vama. U ovom snimku ćemo da otkrijemo 7 znakova govora tela da je vaša veza u problemu. Koji su to znakovi i kako ih prepoznati? Pre nego što krenemo, samo da vas podsjetim da kliknete na subscribe dugme, podelite ovaj snimak, pa da počnemo. Broj 1. Manjak kontakta očima. Da li je dosta vremena prošlo od kada ste posljednji put pogledali svog partnera u oči? Ako je tako, onda bi to mogao da bude loš znak. Kontakt očima je neverovatno intimna stvar koja pokazuje poverenje i emocionalnu otvorenost ili jednostavno govori da pripadate toj osobi. A ako vam je partner jednom podigao pogled i iznenada stao, to može biti loš znak. Naravno, to ne znači da treba da zurite jedno u drugo satima. Možda postoje opravdani razlozi za to. Možda je u pitanju loš dan, problem sa vidom ili je osoba takva po prirodi. Ali ako vaš partner naglo i duži period izbjegava kontakt očima, trebalo bi da popričate. Znak broj 2. Ljubljenje bez entuzijazma. Sam poljubac usnama ima definiciju kao znak ljubavi i seksualne želje, a kada se pojavi ljubljenje u kome ne osjećate entuzijazam druge osobe sa kojom ste u vezi, to je jako loš znak. Ljubljenje je emocionalni, biološki i psihološki pojačivač i ukoliko vas partner ljubi sa manje entuzijazma nego ranije, to je znak da saznate šta se dešava. Znak broj 3. Izbjegavanje i manjak dodira. Identifikacija nedostatka dodira tokom neznačajnog vremena poput gledanja televizora ili sedenja u kafiću može biti negativan znak. Dodir, bilo da je zagrljaj, ljubljenje, maženje ili ležanje jedno uz drugo, govori toj osobi da ste im bliski jer simbolizuje intimnost i emocionalnu bliskost, što možemo da povežemo sa srećom u vezi. A ukoliko naglo nestane i traje duže vreme, pa procenite sami. Znak broj 4. Prebacivanje sa maženja u dodirivanje. Znajte ovo, vaš partner ne mora da prestane da vas potpuno dodiruje. Nekada vam jednostavno šalje signale da možda nisu toliko uloženi u vašu vezu kao nekada, a promjenu možete primetiti po načinu dodirivanja. Često, kada osjećanja počinju da slabe, osoba će preći iz maženja i milovanja do rutinskih dodira bez emocije. Ovo je jako teško primetiti, a nekada se i primeti kasno. Zato obratite pažnju ukoliko smatrate da dodir vašeg partnera bledi. Znak broj 5. Nesinhronizovano šetanje. Većina parova koji se vole ili su zaljubljeni jedno u drugo kopiraju međusobni hod i tako sinhronizuju šetanje i korake. Kada se ovaj obrazac promeni ili poremeti u više puta, to može značiti da postoji velika šansa da će se ta veza završiti. Ipak, ovaj faktor ne treba uzimati 100% po nominalnoj vrednosti, jer postoji mnogo faktora zbog kojih neko može malo izaći iz sinhronizacije sa drugom osobom. Ali, ukoliko primećujete konstantan nesklad u svom tempu u poređenju sa vašim partnerom, to je trenutak da stanete u mestu i saznate šta se dešava. Znak broj 6. Odmicanje telom. Parovi koji se vole i, na primjer, gledaju film zajedno, imaju tendenciju da se naginju jedno prema drugom, glavom, telom ili nogama. Ako primetite da se vaš partner udaljava od vas u trenucima u kojima biste se inače dotakli, to je veliki signal i to ne dobar, jer je ta osoba spremna da se odrekne tog vremena dodirivanja sa svojim partnerom. Tada je vrijeme da izgovorite onu poznatu rečenicu. Znak broj 7. Ne pokazuju empatiju svojim telom. Neki znakovi mogu biti suptilniji nego što mislite. Uzmite, na primjer, način na koji vaš partner doživljava empatiju kada prolazite kroz težak period. Ako vam se čini da ne primećuju kada ste uznemireni i ne preduzimaju ništa povodom toga, pa šta vi mislite da se dešava? Kao osobe vezane jedna za drugu, potrebno nam je nekada da uđemo u tuđe cipele i doživimo ono što oni osjećaju. U vezi to postaje automatski. Nekada ne razumemo to što oni osjećaju, ali sigurno osjećamo njihovu bol. Zato razmjenjujemo nežnosti kada je jednoj strani teško. A kada osoba prestane da osjeća bol osobe sa kojom je, pa recimo ovako, mala je razlika između bola i ljubavi. I tako dolazimo do kraja snimka. Nadam se da ste uživali.
Da li ste primetili neki od ovih znakova ranije u vezama i šta se desilo kasnije? Napišite mi u komentarima. Hvala što ste gledali, ukoliko vam se svidjelo, kliknite subscribe dugme kao podršku za nove snimke, mada ću ih ja svakako izbacivati. Bacite like, podelite snimak, pa se vidimo na vrhu.